Moje ime je Mihal Spevag i ja sam predsjednik Crnogorsko-slovačkog prijateljstva, organizacije koja se trudi da spaja narode i države. Danas sam posjetio Bijelo Polje i bio sam svjedok jednog divnog događaja, koncerta i još uvijek sam oduševljen. Spletovi igara, prekrasni kostimi, odlične koreografije i smatram da ovo što sam večeras vidio, da je to u suštini de facto izvozni proizvod koji bi se mogao plasirati, a ja ću se postarati da pomognem svojim prijateljima iz Bijelog Polja da taj izvozni proizvod plasiramo na tržište više zemalja. Kulturno-umjetničko društvo Tekstilac večeras je svom gradu poklonio jedan divan dar, to je naš tradicionalni već novogodišnji koncert. U programu je učestvovalo preko 80 učesnika različitog uzrasta i to je upravo dalo čar i atrakciju ukupnom ovom našem nastupu večeras. Za svojih 50 godina trajanja i opstajanja Kult Tekstilac je bio pravi promoter kulture i istorije Crne Gore. Sad se sa ovim koncertom završava 49 godina postojanja Kulturno-umjetničkog društva Tekstilac, koji je poniklo 64. godine, zahvaljujući Vunarskom kombinatu i radnicima Vunarskog kombinata. Kroz društvo je koncert ovaj je bio savršen, ali kroz društvo je prošlo do sada preko 2700 mladića i djevojaka. Ponosno su bili ambasadori kulturnih manifestacija i kulturne spone sa drugim gradovima. Ja sam veoma častan čovjek. To se odmah vidi na prvi pogled. A ovo je za tebe. Ti si. A, ovo su male pare.